i otvaranja. Zaustavi konje jedna slika. Pozdravite Banijca, sve njegove ljude sa Banije. Ponosan danas, otvara laku kategoriju prije Laze Cvjetičanina. Idemo, momci. Vaše 3 minute, pametno. Poslije njega Lazo Cvjetičanin. Specijalno pozdravljamo i najveće stočare Bosne i Hercegovine, Izeta Badića iz Cazina i Mlađu Gajića iz Rogolja, opština Gradiška. Također i Miću Basarića koji je doputovao jutro sa njima. Probava na kajase, na cugle, napraviti što je moguće više, pokušava desno grlo, radi akrobacije. Oni su više za pijake. Evo ga. Probao je sve da od sebe, proće ovdje, lijepo izgledaju, vidite samo kako poigravaju. Pozdrav za Banijca i njegovu suprugu koja je iz Korduna. Neka! Oteće se! Gosti, pozdravite Lazu Cvjetičanina, kordunaša, legendu udruženja Vranac i njegove prekrasne konje Bečara i Sokola koji otvaraju laku kategoriju sa pozicije 1. Sretno, Lazare, i do pobjede! Tjera konje na kajase. Izvojevao je tu veliku pobjedu u Sjenici. Na radost njegovih navijača, može li je ponoviti danas? Vas dvojica iza trupca, ne prilazite Lazi. Dobro ga slušaju, 3 stajanja ima, odmaranje dobro. Lazar je iskusan, tačno zna koliko treba zaustaviti, da vidimo završnicu. Podržite ga gore! I evo ga, ide tamo kod sudije da vidi svoje vrijeme. Čestitke još jednom. 1:11:84. Evo njegovih opasnih konja, Jadrana i Manga. Braća Nikolići ulaze. Aleksa Bošnjak doputovao iz Laktaša. Po reakcijama prvim vidimo da su konji potpuno spremni. Poslije Đurića Rade Jeremić da bude spreman broj 3. Jedna slika ovdje, momci.
Ali problemi već dolje u startu, ide to jako teško. Željko Đurić, veliki je navijač Nikole Lizdeka, jutros kad se pojavio ovdje u areni, odmah ga je Pratski izgrmio i obradovao se dolasku svira sudija, gotovo je. Sportsko otkačivanje, bio je krajnje fair i sportski postupio. Probao, može, ne može, idemo dalje. Je kačio perolaku i ide u laku, još jedna slika Radiša. Pomažu mu njegovi prijatelji Mijovci. Hrabra odluka, male konje iz perolake zakačiti u laku. Puno sreće, idemo. Bravo, momci. Bravo, momci. Stojite u areni za primjer svima, braće. Bravo za našu omladinu, za mlade štrapare, sjajno tjeranje konja na puj. Masovan trupac, veliki izgleda iza njih. Čubrović ima veselu družinu. Aplauz vam nagradi ovo požrtvovanost, srčanost. Šta ćeš više još je važno na njemu, ako nema ni pjesma. Samo neka bi vas odmori. Može, skači, uvijek. Sve si dobro rekao. Uvijek. Može, Žestoki udari, konji bukvalno liježu na koljena, uzimaju svaki put. Bore se, nema predaje, ide se na istek vremena. Prelazi Rade Remilj gore na mjesto vodiča i navodi konje dalje. Nije bilo što prelazno, nije se ruko. Evo, sudija je označio istek 3 minute. Aplauz za Tabor i mlade momke.
Ovaj aplauz dovoljno govori koliko su dobri u areni, koliko imaju srčane konje. Jesmo li spremili? Ide, daje malo. Ko vozi kamion, Mana? 71-20. Iz Banje Koviljače, Marinka Đokića, Sokola i Cvjetka, njegove navijače. Tu je i Ljubinković, braća Savicu, ušla je jedna slika. Aplauz za momke sa Drine. Vidite kako su spremili konje za današnji okršaj. Idemo! Jakice, samo malo. Momci, vas 4-5 izađite pre, onda vas trojica uđite iza njih. Najbolje u štirku, lepo smo rekli trojica. Cilj bez stajanja, u to nema sumnje, dane i dane. Prašinu dižu. Prvo stajanje na 30 metara. Lepo vožnja, brate. Razume se, Marin. Nisu konji osvojili pero lako silu. Hiljadu 820 kila važe klada u lakoj kategoriji. Evo Laze preznojen. Preznojen, ljudi, obliva ga znoj i gledaj. Sad kad Simić bude vođio, viću se smijeti. Simić vođio smijeti onda. Mene se sad kad sviđa ove jednike. Ja sam dao za ovo od srca. Ide će mi sad zubiti. Djetel. Ide će mi sad zubiti. On je naš gol. Pitali su jutros Lazu Cvjetičanina čime hrani konje i kakvu djetelinu daje. Nije im otkrio recept. Dovezao cijenu sa Korduna. Tajna. Možda izvuče. Navio se Marinko napred, povlači konje. Metri ih dijele do cilja, još malo, još malo. Ponestaje snage, zadovoljni su. I dalje ide Kellner. 2.51.75. No, da najavimo šampiona pero lake kategorije, velikana sa Zlatibora Ivana Zorića, njegov tabor, njegovog brata Radu koji se nalazi u Turskoj. Njemu poklanja onu današnju pobedu i svim momcima koji ga podržavaju. Babić je ovdje tu. Prvi, drugi kočijaš. Zoriću, tvojih 3 minute, napravi što znaš. Putalj i Riđo se zovu. Riđo je vozio pero laku. Yes, legenda, moja. Sad čas.
Drugo stajanje na 60. Pritišće Lešnjaka Putalja. Gubi sada dosta vremena, gubi. Evo ga. Aplauz za Zorića, čekamo vrijeme i najavljujemo 1:35:15. Da najavimo veliki tabor Loznica Koviljača, Kojić i Gaj slika. Op. Bećari, Rubin, startni broj 6. Nakon odličnog nastupa u Pero Lakoj. Njihova slavna grla gledamo i u lakoj kategoriji. Sretno momci, idemo. Još jednom vam molimo publiku da se povuče gore sa cilja da mogu ljudi izlaziti. Ostavite! Ljubine! Ovaj trupac iz lake kategorije izgledao je Roki mnogima da je suh, lagan. Otud i tolike velike prijave iz Pero Lake u Laku. Dobro ga prate konji, još malo. Sad vidimo koliko je Lazo bio dobar, 1:11:84. Sada prelaze cilj, čuli smo zviždaljku. Momci su za 2:41:47. Junake sa Lajkovca, braću Pavlović, hrabro, odlučno iz Pero Lake. Jedna slika, momci iz Pero Lake u Laku, Patori Prle, imaju dva srca,
Spremni su i ovaj teret od tonu i 800 zakačiti. Može. Prle je konj koga je prodao ovaj naš prijatelj Dalibor Sokolović. Znači da mu je Žiška. Ajde! 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 Strele! Vatori! 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 Ajde! Vatori! 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 Strele! Idemo dati podrške za male konje iz Pero Lake u Laku. Ajmo! Ajde! Stari, turiki! Odmore! Turika, o! Otkačuje, Stani, leti! Ajmo! Vatore! Prle! 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 Sačekaj. Ajmo! Vatore! Prle! Vatore! emocija. Brzo pada, još brže ustaje. Ovo je za publiku. Da, ovo mu svaka čast. Ovo je baš na... Roki, gdje je Milo, Roki? Ajde! Ovo je 7. par Pavlovići. Sljedeći 8. Medić Talijan, pa onda Cvetić 9. pa Simić, Derventa 10. Gotovo je, isteklo 3 minute, bravo Pavloviću. 49-70. Idemo pozdraviti mladog organizatora Milu Medića i njegovog kolegu Talijana koji se nalazi u bolnici na oporavku. Pozdravljamo ga ovom prilikom i sve vas pozivamo 24.9. u mjesto Sivac, opština Kula, na prvu štraparijadu koju organizuju ovi momci. Dajte im aplauz. I jedna slika još Mediću tu. Ušao je Božo da im da podršku, ušao Nikolić. Evo ga. Idemo unutra. Idemo. Ajmo, Mile. Srbije, braća Zucovići pozivaju na svoju veliku štraparijadu iduću nedjelju. Mjesto je Tavnik kod Kraljeva, 27. august. Braća Zucovići
prijatelji i rođaci Gordana Protića, jednog od osnivača štraparijada u Srbiji, čovjeka koji im je dao maksimalnu podršku. Travnik, Kraljevo, 27. august. Teško je odvojiti. Prvi udar je najbitniji. Dogodine Vuković i Milosavac dolaze u Žarkovac da brane titulu, ako Bog da, 2024. Pozdrav za momke iz Prnjavora i Lišije, Amor Vukovića i Milosavca. Još jedan aplauz za Medića, Italijana, momci sportski, svaka čast. Za Božu Davidovića, Žitište. Rajte Bože, momka. Sad uvati konja za zadnje noge i digne. Nemoj da ga diže, molim. I mlade štrapare, Nemanju Cvetića, njegovog brata Aleksandra, oca Vladu, prijatelja Miloša Rohnića, prijatelja Vedrana Perekovića iz Gorice. Ajmo jedna slika, op. Zaustavite. Pozdravljamo Vedrana Perekovića, organizatora Velike Gorice, prijatelja Tabora sa Zlatibora. Može, momci, sretno, idemo unutra. 26. august, subota, velika štraparijada kod Zdravka Kabića u Popovači. 27. augusta. Pozdravljamo momke iz Vrbljani, iz Rivnika. Dobro ih slušaju, da vidimo kako će odraditi izlaz. Obično se tu dosta gubi vremena. Nemanja napred, Pereković ozadi, ovog trenutka prelaze cilja, aplauz publike za Zlatibor. Sudija ima vreme. Idite kod sudije da vidite prolazno vrijeme. Još jednom aplauz za Zlatibor. Službeno vrijeme, da čujemo. 1.08.06, prvi je crvena kosa, iza nje malo smeđa. Pa onda jedan mladi gospodin. Pogledajte osmijeha njegovog. I onda jedna mlada dama koja to sve kontroliše i kaže, mene se pita danas. Inđije. Poštovana publiko, dragi gosti, pozdravite gostujućeg takmičara iz Dervente, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Sretu i Stefana Simića sa najljepšim konjima Brnjama, koji nam dočekuje svoju štraparijadu u nedjelju 27. augusta u današnji dan. Pjevaju nam Mare i Lole i brojne krajiške grupe, 10 timova, 10 tabora iz Srbije dolazi, potvrdilo je svoj dolazak. Sreto nam sprema nezaboravan dan u Derventi na Vašarištu. Svi ste dobrodošli, ovdje su mu dali podršku Ogi Janjić, Babić, Aleksa Bošnjak, ušao je prvi kočijaš Peđa Mile.
Idemo uslikati braću sa brnjama. Zaustavite konje za slikanje. Neka pobjedi bratska ljubav i prijateljstvo. Živjeli sreto i svi ste dobrodošli 27. augusta u današnji dan na veliku štraparijadu u Derventu. Šampioni Srbije, Simići, Miovci putuju tamo. Marinko Đokić, također Žarko Nikolić i brojni drugi tabori već su sredili papire. Gotovo, lako. Prešli minut. Za sad, u najgorem slučaju ja drugi titel. U najgorem slučaju ja drugi titel. Neće sjebati obojicu, neće sjebati. Ne mogu, oni već su... Oni idu tipo. Izvuče svima... A ja i Roki baš pričali o kiću ulici. Nema kako. Ja sam te rekao, nije Svetić uzeo. A koja je ti? I on došao. Ne znam da su ti bili... Delegacija iz Dervente doputovala je juče, odmorila konje, ugodno se smjestila, dočekana, sinoć dobila zahvalnicu na podršci i naravno na sklopljenim prijateljskim vezama. ...27. august, vašarište u Derventi za 7 dana. Prelaze cilj, aplauz za Sretu, on je uvijek zadovoljan. Nikad, kaže, ne lovim nagrade, samo u... 2.26.63. Selo Popučke, Valjevo i selo Boljkovce, Miovce i Simiće koji nam uvode slavne konje dana i dana. Šampione Srbije, jedna slika ovdje, momci. Velika im je stvar učestvovati na najvećoj štraparijadi regiona. Dostojno predstavljaju državu Srbiju i putuju u Derventu u četvrtak navečer. Sretno, braćo, idemo osvojiti veliki Žarkovac. Jedan čovjek je izgubio novčanik. Roki. Pa da ga bare. Srednji. vidimo ovaj Božu. Vidimo Božu. Simić ruše. Gleda. Da čujem navijače Boljkovci i Popučke!
sad treba biti. Sad se, fali Mile jebao ga, lebo. Aplauz publike, podignute ruke visoko, čekamo konačnu odluku, čestitaju gore Simiću, Miovcima, ide Buki gore da proslavi to. Uvedi tu pjesmu, uvedi je. 1:05, 75, 1:05, 75. Vidite junake Milenka Pavlovića Rusa koji nije trenirao konje, doveo je za publiku jedna slika Rus. Pozdrav za njegov tabor, za momke koji ga prate na svim velikim susretima i njegov novi parac, neka je sa srećom. Idemo unutra. Posljednji par u lakoj kategoriji Milenko Pavlović Rus. 12. par Miško i Kukan. I konjičkog kluba Dame iz Rume. Posljednja vožnja u lakoj kategoriji prije druge pauze. Dobri konji od Rusa, komentarišu ljudi okolo. Treba još ima rada i mogu sigurno ići među prva tri u ovoj lakoj kategoriji. Završena je laka kategorija, Miovci i Simići slave svoju istorijsku pobjedu u Žarkovcu. Gdje si Boriša? Dobrodošao, puno sreće danas. Oni će također prijaviti srednju kategoriju, da? Nikola Malić, veliki privrednik grada Novog Sada, preko 400 voznih jedinica kamiona ima i dogodine nas dočekuje u Novom Sadu, ako Bog da, u mjesecu maju. 4 grla je dovezao danas u novom kamionu koji mu je kupio njegov sin Dragan. Vidimo Jadrana, Labuda, Cvjetka i Bečara. Sad će nam čovjek ovaj iz Makedonije gost uvesti svog konja da otpleše. Može. Evo samo dok završi ovaj nastup. Sa njim su došli Kalanj, Uzelac, Nikola Zec, Dragan Milana. Idemo unutra. Vi možete prijavljivati srednju Roki. Uzimajte zapisnik i pare. Pišite sve. Evo ovdje za Sampasa uplaćuju ovi momci. Priđite mamo. Pišite Bobi i Zoki. Bobi i Zoki za srednju. Još jednom veliki tabor. Ljudi koji su ove godine organizovali vrhunsku štraparijadu.
Hvala im veliko. Zadužili su sve i danas su podržali Žarkovac za 100 eura. Zaustavi jedna slika ovdje. Ajde Nikola za konjima, Nikola! Uđi Nikola! Novi kamion je kupljen i Veko koji vozi specijalno kamione, odnosno konje. Ima hladnjaču, ima sve i krevet da Nikola može da spava. Od sina Dragana poklon. Pozdravite legendu iz sela na Grmeču, selo Jesenica, opština Bosanska Krupa. Aplauz! Prođite dolje i vratite još jedno. Publika ih gleda. Nikola može sačkati ovdje, možeš. Čekam ja ovdje da dođe. Nek ti ide. Bravo, bravo. Poštovani Nikola. Bravo. Svoje mladosti, iskustva u taboru Nikole Mladić, vidite mlade štrebake čije vrijeme dolazi. Cvjetko i Pečar se zovu. I naravno Zec i Suje, čovjek koji je 50 eura uplatio za Ducelju u teškoj kategoriji. Kamioni su spremni gore, dogodine Futog ako Bog da, 3. nedjelja u maju. Koliko ima role za sada? Ima žuča, nije puno. Vi štrapari prijavite slobodno srednju kategoriju ko nije prijavio. Ako ima još ko da prijavi srednju i pozdravite dame konjički klub Ruma. Cure jedna slika ovdje, zaustavite ovo. Tako. Aplauz za naše dame koje su podržale štrafarijadu. Bravo, bravo. Čestitamo. Šicen. Konj se zove Titan. 3 godine star. Star je 3 godine i želi se predstaviti publici. Parac mu dolazi u novembru. I kaže, Parac mu dolazi u novembru i dolazi na štamparijadu sljedeće godine prvi put. i dogodine će učestvovati ako Bog da ovdje u Žarkovcu. Aplauz za ove momke iz Krupnja. Simo, što čeka ovom parca, ti imaš parca u prodašku. Ajmo jedna slika. Imamo parca. Imam parca za njega, ko će mu prodati odmah. Sad ću mu ja reći, brate, sad ću mu ja reći. Pogledajte ovamo, momci. Štala, Šicer, Krupanj. Štala, Šicen, Krupanj. Idemo. Momci. Ima ovdje parac čovjek da ponudi odmah. Ako ste raspoloženi. Pozdravljamo i Bijelo Kuremovića i njegov Tabor Menković. Štala, Šicen, Krupanj, konj Titan, 3 godine. Traži se parac. Aplauz za momke iz Krupnja, hvala vam za podršku, živi zdravi bili. Dogodine da vas nakačite kladu. Ugurat ćemo se do godine ako Bog da. Sve najbolje, pozdrav. Živjeli, hvala vam lijepo. Tražite malo muzike da ga pusti, može? Ima li neko kolce, šefe? Ajde. Ajmo jedna slika za sve Makedonce koji su ušli unutra.
Čekaj, ide kolo za vas. Pozdrav za braću iz Makedonije, jedan veliki aplauz. Najduži put prevalili za veliku straparijadu u Strumici kod Đokana, koja nam dolazi u oktobru, finale sezone. Aplauz. A vi publiko nagradite aplauz. U defileu Bumija i štale Đoke Mirčeva, Đokana, Milena. Ko kaže da konj ne zna kolo igrati? Makedonci su veselo narod, to je država muzike, vrijednih, veselih ljudi. Sjetimo se i pokojnog Toše, velikog pjevača, balkansku zvezdu. Svaka vam čast. Aplauz za njih. Gledat ćemo ih u srednjoj danas, u teškoj i u onom velikom dvoboju sa Gaz Petrolom na kraju dana.